ni umuriro, ni irimbukiro. Urabona yuko ihuriro rya FC rishaka kuba ryakwerekeza gufata ikibuga cya Mwenga cy'indege. Muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ku igenekerezo rya gatandatu Ntwarante 2026, urugamba rukomeye rurakaze mu bice bitandukanye za teritwari ya Mwenga, ahari mu ntara Kivu y'Amajyepfo ari kugaragara imirwano ikaze hagati ya AFC ndetse n'ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta. Nkuko bikomeje kugenda bigaragara, ni ibikurikiye kandi n'imirwano ikomeye yabaye ku munsi w'ejo kuwa kane, amakuru ari guturuka kuri Local Informers ndetse n'abahagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba muri aka gace baravuga ko imirwano ikomeye komereje mu bice bya Katara, Murundi, Buhinyi ndetse no mu nkengero za Mikenke, aho impande zombi ziri gukoresha intwaro ziremereye n'izoroheje mu rwego rwo kugerageza gufata cyangwa se kurinda uduce tw'ingenzi twa gisirikare. Nkuko amakuru ava mu bakurikiranira hafi bibera ku rugamba bivuga, umutwe wa FCM23 wakoze counter offensive nyuma yo kuvuga ko wagabwe igitero n'ihuriro rigizwe n'ingabo za leta FARDC, ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba FDLR ndetse n'abazarendo basanzwe bafasha igisirikare cya leta ya Kongo mu mirwano yo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Iyi counter attack biravugwa ko yakozwe nyuma y'uko ihuriro ry'ingabo za leta yari ryatangije offensive operation igamije gusunika abarwanyi ba AFC/M23 mu bice by'imisozi iri hafi y'ishyamba rya Intobwe, aho bivugwa ko ari hamwe mu hantu hifashishwa nka operation Rio Base n'imitwe yitwaje intwari ikorera muri Kivu y'Amajyepfo. Abaturage bo muri utu duce baravuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu heavy artillery ndetse na za mortier zakoze sharing, bikaba rero byatumye humvikana urusaku mu bice bitandukanye, bigaragaza ko imirwano ikomeje kandi mu buryo bukomeye. Amakuru yibanze ari guturuka ku baturage ndetse n'abakurikiranira hafi bibera ku rugamba aragaragaza ko kuri front line hakomeje kugenda hagaragara ibijyanye n'ibyago bikomeye, kuko abarwanyi benshi bakomeje gukomereka. Ni mu gihe kandi muri Sud Kivu hagaragaye indege iri gutwara inkomere zo ku ruhande rwa FARDC ndetse na FDNB, by'umwihariko barashwe mu bice bitandukanye bagiye kujya kuvurizwa mu bindi bice. Mu gace ka Katara ho biravuga ko habereye imirwano ikomeye hagati y'imitwe yombi, aho buri ruhande uri kugerageza gukora establishment defensive position ku misozi ikikije aka gace. Mu bice byitwa Murundi, Buhinyi, amakuru aravuga ko habaye Moavre welfare, aho ingabo zombi zagerageje gukora flanking movement zigamije kugota umwanzi no kumuca intege. Mu nkengero za Mikenke biravugwa ko ihuriro rya FARDC nabo bafatanyije bagerageje gutangiza coordinate ground asset bashyigikiwe n'imitwe ya wazarendo imenyereye aka gace. Abasasanguzi mu bya gisirikare bo baravuga ko mu duce twa Mwenga dufite strategic terrain, cyane cyane kubera imisozi, amashyamba n'imihanda mike ihuza uturere, ibintu bituma impande ziri ku rugamba zikoresha cyane cyane guerrilla tactics, ambush operation ndetse no kwifashisha ubumenyi bw'akarere. Ku ruhande rwa leta ya Kongo, ihuriro ry'ingabo zirwana ririmo FARDC, Force Armée de République Démocratique du Congo, ingabo z'u Burundi zoherejwe mu rwego rwo gufasha FARDC mu kurwanya iyi mitwe, ndetse n'aba FDLR n'abazarendo bari muri ibi bikorwa bya gisirikare. Aya matsinda arakorera hamwe mu buryo bwa Joint Military Coordination, aho buri mutwe ufite combat unity ziri ku mirongo y'imbere y'urugamba ndetse n'izindi zibafasha muri logistique, reconnaissance ndetse no gutanga ramforo aho bikenewe. Iyi mirwano ikaba imaze gutuma abaturage benshi bahunga ingo zabo. Amakuru ava mu miryango itandukanye aragaragaza ko hakenewe ubufasha bw'ubutabazi, buvuga ko abaturage benshi bo mu bice bya Katara, Murundi na Buhinyi bamaze kwimuka kuberekeza mu duce two hagati muri Mwenga cyangwa se mu bindi bice birimo umutekano. Hari impungenge ko imirwano ishobora guteza ikibazo cy'ubuhunzi bwinshi, bigahagarika ibikorwa by'ubuhinzi, bigatuma ibiciro bizamuka. Nkuko bigaragara, abasasanguzi navugishije mbabaza ku bijyanye n'ibiri kubera muri Sud Kivu bambwiye ko kuri ubu bavuga ko iyi mirwano ishobora guhindura isura, igahinduka balance of power muri territoire ya Mwenga, cyane cyane mu gihe impande zombi zikomeje kuba zakohereza namforo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare ku mirongo y'imbere y'urugamba. Hari kandi impungenge bangaragarije ko imirwano ishobora gukwira no mu bindi bice byo muri Sud Kivu cyangwa se bikaba byatuma habaho new combat force, mu gihe ibiganiro bya diplomasi cyangwa se ingamba zafashwe zakomeza kwirengagizwa.
kugeza ku mugoroba wo kuwa gatanu ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Amakuru aha ari buze kubagaragara n'ubundi biragaragara ko biri buze kuba bitangazwa ko hari uduce tumwe na tumwe dushobora kuza kuba twigaruriwe, kuko uko amasaha ari kugenda yiyongera niko buri ruhande ruri kugenda rwongera imbaraga. Ni mu gihe kandi bivuga ko FARDC ikomeje kugenda irusha ibijyanye no kohereza abasirikare coalition ya MRDP twirwaneho na M23. Ni mu gihe rero bamwe bagaragaza ko ibiri kuba byose biri kwinjira muri intense combat engagement ishobora kuba yateza igihombo gikomeye kuri buri ruhande. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu Safari ugiye kutubwira ibyo n'ibyo kubiri kubera mu bice bitandukanye. Bwana Safari, waramutse neza? Mwaramutse. Safari, tudatinze rero turagira ngo utujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba utubwire ibiri kugenda biba bihagaze gute kugeza ubu. Kugeza ubu urabona ko hari icyahindutse nyuma y'uko n'ubundi ubona y'uko ibigendanye n'aba FDL bari bashatse buryo ki bakomangiriza iri huriro rya AFC biturutse mu gufunga inzira amayira aho ubona y'uko bashakaga kuba bajya muri ibi bice bya by'indondo n'ubundi ya Bijombo kugira ngo bafunge iriya main road Bukavu ituruka n'ubundi Minembwe, ndetse ubona y'uko kano gace gakomeje kugenda gasa nkaho karimo kugenda gakorwamo imbaraga zikomeye mu buryo bwo kugira ngo bagire icyizere cy'uno muhanda n'ubundi na main road iri kubafasha cyane mu bikorwa bya gisirikare hano mu Minembwe, kuko nubwo wenda bafite iriya strategique ya Remera, biragaragara ko n'ubundi kuba bafite iriya strategique ya Remera ariko badafite ubwirinzi busesuye, bitewe n'uko urabona ko bino bice urabona birasatira Mwenga. Uzi ko bafiteho ibice bito cyane kuri Mwenga, akaba ari naho bisa byongerewe n'uwo muhanda, ariko bigaragara ko iri huriro ya FC rishaka nyine n'ubundi kuba ryakomeza kwavansa kugira ngo rirebere hamwe buryo ki rigira ubugenzuzi bwihariye muri ibi bice n'ubundi biri kuberamo imirwano, aho bivugwa ko iri huriro rya FC rishaka kuba ryafata n'umujyi wa Mwenga kugira ngo bagire icyizere gishoboka cyane ku rwego rwo hejuru. Yego, ibi byose bibaye n'ubundi, ariko ubona yuko bashaka kuba bagira ubwirinzi bwo kwirukana aba FDLB bari muri biriya bice, ndetse bigaragaza ko n'ubundi bafite gahunda ikomeye n'umurongo mugari wo kubanza kujya ku birindiro byose by'aba FDLB, kuko iri huriro rya FC ryahuye n'uruva gusenya bitewe n'aba FDLB babagoye ku rwego rwo hejuru. Akaba ari nayo mpamvu ubona ahantu mu FDLB hose ari, ubona yuko bari kugenda bahasatira kugira ngo barebere hamwe uburyo ki bamwigiza inyuma, ndetse ukabona yuko bari kwavansa hano ikatara urugamba. Ni umuriro, ruragoye kandi rurakomeje. Urabona yuko ariho magingo ya sahiyi rwamaze kuba urugamba rukomeye, bitewe n'uko hano mu nce za Minembwe usibye igikorwa kiri kuhakorerwa kigendanye no kugenda bafata imirambo myinshi yahabaye, ariko urabona ko haramutse neza kereka hagize igihinduka. Bigaragara yuko n'ubundi uru rugamba rwahise rwucuramira muri ino misozi ya Mwenga, kandi ubona yuko rutari buze koroha habe na gatoya. Ni mu gihe kandi nubwo aho duhari hano ku muhanda kuri main road n'ubundi senke, ubwo ni hano kuri Plaine de Ruzizi, naho ntibyoroshye isaha ku isaha, biraza kugorana, ndetse ubona yuko ku mpande zose bashinze imbunda zireba mu bihugu bitandukanye. Aho zashinzwe nande Safari? Izo ntwaro zashinzwe n'uruhe ruhande? Ni ku mpande zose, haba kuri kote y'u Burundi ndetse no kuri kote ya Kongo. Bose urabona yuko hari ibintu basa nkaho bari kwanga isaha ku isaha
hari icyo biteguye kigaragara kandi gishobora kuza guteza urujijo cyangwa gishobora kuza guteza ibibazo bitewe n'uko buri ruhande rwose rurasa nk'urwiteguye, kandi ntago wavuga ngo washinze imbunda uzerekeza muri kote y'igihugu cyangwa y'ahandi hantu udafite ikintu uri guteganya. Ni impande zose, haba kuri kote y'u Burundi na kote y'ihuriro rya AFC, ubona yuko hari ikintu gikomeye cyane gisa nkaho cyitegurwa ku mpande zose, igaragara sayidi. Yego, ibi rero n'ubundi bihabanye n'uko imirwano ikomeye abantu benshi ntabwo bari bayimenya iherereye mu gace ka Baraka, hafi na Baraka, kuko bigaragara ko urabona muri izi nzira za Itobwe, urabona n'inzira zizamuka zijya mu Minembwe, ariko hariya mu bice bya hafi na Baraka n'ubundi hakomeje kugaragarayo imirwano ya bucece, bitewe n'uko hariyo force za AFC ziri gukora akazi. Bigaragarira ko AFC isa nkaho yatangatanze iri huriro rya FARDC, akaba ari nayo mpamvu ubona yuko ihuriro rya AFC risa nkaho noneho riri kwidoga, niko nabivuga, bigaragaza imbaraga ndetse no kwereka bamwe mu basirikare ba FARDC ndetse n'aba FDLR na bamwe mu bafatanyabikorwa, ndetse no kuba bavuga yuko bitari buborohere kuba bahagarika imirwano. Ibi biri kugenda bituruka ku bayobozi mu bice bagiye bafata aho bari gutanga imbwirwaruhame. Ukenyere tugiye gukora akazi nk'uko mwabidusabye, noneho ubona yuko gahunda ihari koko ari intambara kandi itagomba guhagarara. mu yandi makuru bwana Safari, imbere y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, u Rwanda rwamaganye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwarushinje gusubiza inyuma umuco w'amahoro wo mu karere k'ibiyaga bigari. Ni hari rero ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 3 2026 nibwo umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda mu Busuwisi no mu mashami ya Loni ari i Geneve, Edmond Tubanambazi yagaragaje ko ibitandukanye n'ibivugwa n'abo mu butegetsi bwa Kongo, amahoro ari imwe mu nkingi u Rwanda rwubakiyeho mu myaka 32 ishize. Yagize ati u Rwanda rumaze imyaka 32 rwongeye kubaka igihugu cyari cyarasenywe burundu na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, rwumva ingaruka zikomeye z'urwango, amacakubiri n'intambara. Niyo mpamvu u Rwanda rwashyize ubumwe n'ubwiyunge n'umuco w'amahoro imbere muri gahunda yo kongera kubaka igihugu. Tunambazi yagaragaje ko leta ya Kongo ariyo ibangamiye amahoro mu karere kuko ikomeje guha indaro umutwe w'iterabwoba FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ikanakorana nawo aho kuwusenya. Ati aho kubahiriza inshingano yo gusenya FDLR, leta ya Kongo yahaye intwara abarwanyi FDLR ikorana nabo ibinjiza muri FARDC no mu mitwe bikorana. Ibi byagaragajwe kenshi n'ibiro bya komiseri ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'akanama gashinzwe umutekano. Yanabwirira aka kanama ko u Rwanda ruri gufata ingamba zikomeye zo guteza imbere umutekano mu karere binyuze mu gushyigikira imyanzuro yafatiwe mu buhuza buyobowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'amasezerano y'amahoro ya Washington. Tunambazimana yavuze ko umuco w'amahoro asaba kubahiriza inshingano, kubaza inshingano no kwima urubuga imitwe yitwaje intwari ikwirakwiza urwango ikanakora ubugizi bwa nabi. Ngaho nguko rero bwana Safari, duhite tujya no muri Nord Kivu naho tubwire ibiri kuberayo ndetse n'ibiri kugenda bivugwayo. Muri Nord Kivu bihagaze gute? Urundi rwego biturutse nuko hari abakomando bamaze kugera mu bice bigiye bitandukanye za Kisangani, ndetse abacanshuro harimo abamaze gufatwa amatekwa b'Abafaransa, kimwe yuko hari n'abamaze kwitwa bitewe n'uko
iri huriro rya FC ntabwo ryoroshye bitewe n'amakuru bagiye bakira ya bamwe mu bacacu n'ubundi bari bamaze iminsi babazengereza. Ino base militaire yari yubatswe Warikare iracyari mu rwikango rukomeye, nyuma y'uko n'ubundi habayeho inama y'igitaraganya ndetse bikanagaragara yuko uyu musirikare bari bohereje ku rwego rwo kuza kureba uko byifashe hano Kisangani, bagakora inama y'igitaraganya, akavuga ati ese kuki noneho biri kugenda bitari kugenda neza. Uyu musirikare n'uwo bita ni umujenerale witwa Budaranyembo, uyu nguyu akaba ari ni umukomanda nyine wo muri tuwaziye mu zone de defense. Yari yaje n'ubu aracyahari ku rwego rwo hejuru, aho n'ubundi yari yaje mu buryo bwo kugira ngo basuzume ese ibintu mwadusezeranye, kuko abafaransa bari bababwiye ko mu minsi ingahe bari bamaze kwisubiza kiriya kirombe cya Rubaya, babaje gushyira ibintu ku murongo. Basisi yagiye mu biganza by'iri huriro rya FARDC, ariko biratunguranye kuko abahise bishora mu ntambara bitewe n'igitutu bari babashyizeho, ariko nakubwira yuko ubu bamaze gufatwa amateko. Magingo ya rero abakomando karundura bari Kisangani, akaba niyo mpamvu ubona drone zisa nk'izahagazemo, bitewe kuko batazi ni baherereye hehe, bari hehe. Ni urwego rw'ubutasi rukomeye rw'ihuriro rya AFC. Ubona yuko ibintu bisa nk'ibyahindutse nyuma y'uko abamaze kubona ko n'abafaransa bamaze gukorwamo ndetse n'abo Babirigi. Ubwoba bwabaye muri bo, kandi urabona yuko noneho ibintu bikaze muri ibi bice. Ariko n'ubundi biragaragara ko nko muri utu duce iri huriro rya AFC rimaze iminsi rifashe, aha ni muri sheferi ya Buhunde, harimo nka za Gatonyi, za Gasenyi na za Kinigi. Urabona ko n'ubundi bakirimo gukoramo amasuku bitewe n'uko haracyarimo abawazarendo. Urabizi abawazarendo gahunda yabo abenshi bagenda bigumira mu ngo n'iki, baracyarimo gukoramo amasuku, amaoperasiyo. Abenshi bakaba bagira ngo wenda ni intambara iri kuba muri utu duce, ariko ni amasuku ari kubaho, agira uboneka nyine uteza ikibazo bakamumenagura. Ariko mu bigaragara urabona yuko n'ubundi ihuriro rya FARDC ikintu riri gukora rirakiga neza ibigendanye n'ubutasi ndetse no kureba uburyo ki bakora ku bundi buryo butari bwavumburwa n'iri huriro rya AFC. Kuko nakubwira yuko nyuma y'uko iri huriro rya AFC rizanye materiyeri hariya Isake, ni amarodari akomeye agomba kumenya ko situwasiyo ihagaze, uko ibintu byose byifashe. Kuva babizana urabona yuko ibitero by'amadrone yaturukaga Kisangani asa nkaho yahagaze, kuko hari n'ayaza no ku munsi w'ejo bundi yaraje azenguruka ibirombe bya Rubaya, ariko asubirayo atarashe kubera ubwoba bw'uko n'ubundi yari yamaze kubonwa. Urumva rero bari kwiga uburyo bukomeye cyane, kandi ihuriro rya FARDC urabona yuko naryo ryazengurutse bino bice byose. Nakubwira yuko haba mu Rucuro haba hehe hose bamaze kugeramo, nabo bari mu myiteguro ikomeye isaha ku isaha. Mwakumva ikintu gitandukanye n'icyo turi kuvuga ubu. Safari, ndagira ngo tubwire tukubaze, M23 yemeye ko hari abakomando bayo bajya Kisangani bagakora operasiyo bakagaruka. Kugeza ubu mu makuru ufite Kisangani bihagaze gute ku bijyanye na point d'observation ndetse no kwitegura? FARDC ihagaze ite mwabiya bice M23 yemerera ko yoherezamo abakomando muri Kisangani? Hari ahantu n'ubundi isaha ku isaha mushobora kumva habaye tombe biturutse ku bikorwa bikomeye, kuko nakubwira yuko ino nama imaze iminsi yari yo kwiga ese ni gute babinjirana ahantu nka birometero uvuye hariya, ni gute nicyo bize kuri A kugeza kuri Z, ndetse banashyira mu majwi ko
guverineri w'intara ya Copo yaba bifitemo uruhare, aba bafite n'imikoranire n'iri huriro rya AFC ariko arabihakana. Ariko icyo nakubwira cyo mama 23 Ikisangani ino ntara ya Copo yegezemo kera kandi ifitemo abantu benshi bamwe banahari, akaba nabo babafashe kuko ntabwo wagabaye ibitero muri biriya bice kuriya gusa nta makuru ufite ahagije. Bamaze kugerayo isaha ku isaha gushaka kumva ngo Kisangani yabayitombe, kandi koko kutashyiraho imbaraga ino ntara ayikoreramo amaoperasiyo atandukanye. Urabizi za Masisi ibitero byagiye banabamo, abasirikare bagiye bapfa, babasanga ku maparatuyi bakabica abaturage, inka z'abaturage. Urumva aha hantu n'ubundi kugeza ubu uko byagenda kose ihuriro rya FARDC rishobora kujya mu kaga, kuko nibaramuka bafashe ino Kisangani birasa nkaho bazaba bashyizeho iherezo ry'ibitero byose muri ibi bice bya Nord Kivu. kandi isaha ku isaha nakubwira yuko ntakumva amakuru atandukanye n'ay'abantu baba bavuga rwose bwaramyaho. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosuye barabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane, dusoreje ngaho. Dukurikiye bwa mbere ndetse abone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro turashyikiriza ngaha. Hasta la vista.